Hey guys and welcome back to another video. Mayam ngasidi March ki date 3 ko. Aduga 3 by 3 portal hairagasu khangni habdi na March ki date 3 March se 3 ni third suba month ni dana ko chahi sigya. Aduduna 3 by 3 portal ngasigi numitida lakadoriba habdi hoi hojik se March ti hore but makha tana chathagadoriba March month sida lucky oiba adagi career or relationship finances sigumagi ba general oina March month sida kari tholakpa yabagi kari thengnarakpa yabagi habadugi maramda reading se tawgadoinebako ado ngasigi aina piles ani thokna khaidokjagani pile A amadi pile B ko sigi maroon idol figure sina pile A sigi blue idol figure sina pile B ko aduga sigi self care card sina adum general oina use tawgani ado mayamna card pile ani sidagi karamba pile na hena isada attracted oibage habado ngakhtang post tawraga खनबिरो पाइल A नत्रगना पाइल B को अदुगा मार्च मंथ सिदा करी थेंगनारपा याबगे हाबदुगी मरमदा रीडिंग से तवरसे दुना पाइल से खनबिरो हौरसे को रीडिंग से सो अहामदा सिगी मेरून आइडल फिगर से नत्रगना पाइल A चूज तो बिबे चिलनाउ सिंगे ओइना मार्च हाइबा मंथ सिदा करी विजन्स पिगे हाबदो मयाम पने येमिनरसे अहामदा एनर्जी कार्ड से हाना हाबदी सेल्फ केयर कार्ड से हाना ड्रॉ तौथोकजगे को मार्च सिदा करी इसाना इसागी दमकता टेक केयर तौबगी इम्पोर्टेंस लेगे हाबदो खंगनबगी दमकता कार्ड से हाना खल्लगा थमजरगे So self care card tagi hamda fangise deep breathing haiba ama journal haiba ama clean your space haiba amaga drink tea haiba amaga one of my most favorite card ko si mari si ma thamkhraga extra card ama tanga sige self care card chilagi draw tause ko so aroma therapy haiba ama leire ko sige se laikre ai punna mu explain tawjarake ko to khoi hojik men tero date rom da la asi March month sige ba kari visions lege habado ko the world ko the lovers two of chronicles nine of pentacles ko nine of swords relationship kumba love life kumba gidi March hariba month se hamna a big guess ko March hariba month se da aphaba mayam ama pi six of swords ko Page of Pentacles hariba card chiga thole e background ni kitang langani because akhoi gi hayeng lai haraw mo magte but lai lokhat ba lai ba ko khali kai gi na adugi mic khong na khot na kitang tawe na background ni kitang di langani but still bear to minase adum mic hapani na sound declare oina tani na khali ko ina ngangjai sa First and foremost pile A khanbiriba ichilinaw singi oina March hariba month se lucky oina adum yengpa matamda luck se isagi favor da leiba yabagi isa se adum daw yaba yabagi adagi isana kainoma tawge na khanbaga adagi phangakpa result ka adum expectation ga reality ga adum mapa chana ba yabagi isagi hotna jamal lem na mangoidaba isana kainoma tawge na khanba matamda openings adum leiba yabagi productive oiba yabagi chances piba aduna March hariba month se isagi na lucky month ama oiba yabagi luck se adum isagi favor da leiba yabagi chances piba ko aduga sigi lovers hariba card chiga two of chronicles hariba card chiga yengse ba ko sigi card ni shina hauji reading se tabiriba relationship ta leibiriba chilinaw singi oina isagi love life ta yamna aphaba chaukhatpa nungaiba amadi aphaba tankhatpa yabagi possibilities March hariba month sida pige aduga sigi lovers hariba card chiga matungina relationship ta leibiriba chilinaw singi oina isagi love life ta improvement mayam lakpa yabai chances leiba ko isagi partner ga isaga se hena close oiba feelings attachment leinabagumba adagi quality time spend tawinaba ngambagumba adagi aphaba chaukhatpa sing purakminaba yabagi
possibilities laye aduga single oibiriba ichilinaw singi oina su isa se anoba mi meet tawpa yabagi thegnar pa yabagi chances adum laigani bakwa mathangda finance ki oini yengpa matamda nine of pentacles haba maga page of pentacles haba maga card ni thol ekwa sigi card ani shina pile a khanbiriba ichilinaw singi oina marchariba manse financial adum anoba flow lakpa yabagi habdi paisa nung sa thokpa yabagi anoba lambi phangbagumba natragana mi na hana wai khraga piraktaba paisagumba pirakba yabagi paisa nungsagi anoba lakpham haidi anoba phangba yabagi chances kumba khara layebako aduga hanadagi already financially adum paisa lakpham leiba ichilinaw singi oinadi financial adum flow leiba stability leiba yabagi adagi isana haija singjana sinaragadi hena chawkhatpa side junction mangambagi adugumba possibilities laye paisa nungsagena yam hena waba pattatpa adumaina oiroi adum manageable oiba mongna laini aduga haina sina sinaragadi adum flow leiba yabagi chances adum piyebako next the nine of swords hariba card cha thalai nine of swords hariba card china career gi vision pidoi career gi ni yang pamatamdadi pile a khanbiriba ichilinaw singi oina hoi luck phanamna lerga su financial flow phanamna lerga su career gi jaga asda isa se kitang anxiety leiba stress leiba gumba habadi already working person oibiba thaba ingkhang tobiba ichilinaw singi oina thaba ki oiba stress gumba kitang isa da tension gumba khara leiba yai adagi career settle oibidriba ichilinaw singi oina settle tawnaba hotnarakpa matamda kitang awaba mayoknarakpa yaibako tawbadabu isagi hanadagi sakhang maikhangnarakaba marup mapangumba natragana all colleagues gumbana isagi help tawbiba yabagi isagi guidance pibiba yabai chances lay aduna career gi su dum pangna sanaba lithokpa yabadi oigani bako coming to the energy cards aroma therapy hariba card chi matungina pile a khanbiriba ichilinaw singna march hariba manse hai lai manam nungsibada attach oinaba hotnabiyu isagi surrounding neat and clean thamnanaba hotnabiyu aduga good fragrances attracts good positivity and good luck ko drink tea hariba card china hoi a khanbiriba ichilinaw singse work related stress kitang leiba yai tension kitang leiba yai haidana ko aduguma stress and tension the relief tawnanaba cha thakpiyoba drink tea ko cha hairaga hekta adum health conscious oibiba ichilinaw singi oina adum green tea thakpa yai healthy herbs tea thakpa yai ko adumaina cha gumba hainabiba taragadi stress gumba control tawnaba khwaidagi good means oina khale ko next clean your space is na first card ka so dum habadi relate tawe ko habdi isagi surrounding se clean oina positive oina leitaragadi hena positive energy attract tawo ngamgani masana na leibiyo ko journal hariba card matungina isana isagi emotions kumba se dump taraga phumaga thambiganu share tawba yaba mi da share thokpiyo aduga isa se wakhal se lightly leiba ngamna ba hotna biyo ba share tawfam leitre haraga na journal tawthokpiyo ba ithokpiyo ba ko isagi thoughts nungai taba pen daba gumba se ko and then last but not the least deep breathing hariba card chi matungina isagi adom mental health kumba sida hena haibadi growth lakna ba hena afaba lakna ba gidam ta isana isagi adom haija singjaba personal stress management gumba se adom tawna ba isana hotna biyu tension lakpa stress lakpa matam da deeply breathe in and breathe out taraga sanaraga isagi moods and emotions control tawna ba hotna biyu have advice se card tai phange ba ko so pile a geba march ki reading si sidan loire dagi lauba yaba advice notion biraga mathangi reading among miners hey guys mathang sina koi pile b ko pile b natragana sigi blue idol figure se choose to be by chilinaw singi oina march hariba mansida kari kari aphapata pige habadugi maramda reading se lakadoini ko ado koi pile b oina so ahamida self care card se hana pick tawjagi ko kitang lang na daw ri background se ado mayam waraw wi bayade adum habadi bear tawmina se ko make an altar look for fairies so sige card se kitang spiritual oi bane ko habadi wording sing se kitang spiritual oi bane but still I interpret adum tawjarake ko sync with the moon ko massage get a massage go get a massage this month ko habdi stress relief taw haibagumba ni ko hekta massage taw dardi ade habnate but still stress ko mase yari gai relief taw na bahot no habne ba pleasure hariba energy card chiga thole ko
So that's it for the like self-care card se guys ay among explain tawjarake khoi hojik main tarot card ta mula ase ko pile b gi oina March month sina kari kari pige habado ko khoi hojik card se shuffle tawraga yengase kari kari leige habdo ko Six of Cups hariba card se hana thokla'e The Emperor ko Page of Cups Luna Lapin or the Moon ngasai energy card ta su connect with the moon haiba card ama yauki ko ado like aduna kai hainingino habado ai adom haibadi explain tawjarake Nine of Cups Moonlight moon ga related oiba yamna habdi energy tarot card oiro energy card oiro moon ga related oiba yam thoe sisina amok habdi sagi na full moon adagi new moon ani sida yam aphaba oiba bai chances pi doi ni ba ko aduna habdi isa na tang careful oina sigi numit sida haidi thoni jaba prayer tawba manifest tawba kana gani ko Eight of Cups Finance ki card amatang draw tawge ko finance ka related oiba card amatang tholak tri phawba ai draw tawge finance ka related oiba se pentacles oidoini ko pentacles ama lak tri phawba ai draw tawjage reverse reading lawjaroi ko okay so Nine of Pentacles so card draw tawbagi kemta fix kay haini rules and regulations leite sagi energy duga match tawbai sana apamba mongda dum card che draw tawbai ai hoi pattern myam lai follow tawbai aba but still that's not mandatory ko so reading the last ko reading the last matamda pile A gi loikre hojik pile B khanbir ba ichili now singi oina isagi relationship ko love life ki ni pa matamda card ahum ne ba pi se so how's in a relationship like biba ichili now singi oina ahanbada Six of Cups hariba card chi thol eba ko sigi Six of Cups hariba card chi matungina pile B khanbir ba ichili now singi oina isagi relationship or love life se yamna settle oiba yabagi March hariba month da yamna calm oirakpa yabagi peaceful oirakpa yabagi haidi ha the difficulties or problems ko mamayok naraga su handaki month da stabilization ama settlement ama phangba yabagi dagi isagi partner ga isaga se good effort and good return pinaraga appreciate phazna tawnaraga relationship se yamna healthy way da maintain taraga chatpa yabagi chances laiba ko aduga Page of Cups hariba card chi matungina relationship ta laiba ichili now singi oina isagi partner ga isaga se amana amagi emotions khangnaraga yam nungshi chanana handle taraga chapminaba yabagi possibilities adum piba ko aduga Nine of Cups hariba card chi namu kari supplement tawge hamatamda relationship ta laiba ichili now singi oina isagi relationship sigi oiba some wishes khara dum fulfill tawba yabai chances laiba aduna March hariba month da aphaba wishes khara fulfill tawjage haina isana manifest tawbiyoba in terms of your relationship ko adi taragadi aphaba wishes to fulfill tarakpa yabai possibilities laiba ko aduga relationship laiba khakta natana single oibiriba ichili now singi oinasu isagi life ta isagi crush kumbada approach tawrobada isagi crush ne appreciate tawrokpa yabagi adagi isagi effort to return tawrokpa yabagi aduna tragana isana adom relationship makti laitaba situationship ta laiba oitaragasu adugi person duga isaga se energy match taraga on the next level carry forward tawba yabagi natragana pura single oibi ichili now singi oina isagi life ta even anawa person ama lakpa yabagi chances and possibilities phawba card sidagi yam deeply rooted oina uba phangeba ko makha tarakpa oina lucky term da yengaksi ko lucky oina yangpa matamda Eight of Cups hariba card chi tholaeba Eight of Cups hariba card chi matungina pile B khanbiri ba ichili now singi oina March hariba month se lucky oina di isagi favor na yam hena leiba dumak oideba ko aduna isana thaba ma taw matamda daw yengshin bagumba natragana ngahak ngahak oina tawshin bagumba or luck
ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯨꯞꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯀꯩꯝꯇ ꯊꯥꯗꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯂꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯗꯥꯎ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤভ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤভ ꯑꯣꯏꯅꯕꯗꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯛꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯤꯁꯍꯔꯇꯟ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯟ ꯂꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯐꯨꯜ ꯃꯨꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯨꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯨꯗ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯕꯦꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯟꯆ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯔꯠꯀꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯀቨꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯣꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ ꯑꯦꯝꯄꯦꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯑꯦꯝꯄꯦꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯐꯤꯒꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯔꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯨꯝꯕꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯃ ꯀꯥꯔꯗꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯦꯀꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯄꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯝ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯆꯗꯣꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ Coming to the energy cards, make an altar ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯁꯥꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯏꯌꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯇꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯟꯆ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ And then ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ Sync with the Moon ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ Sync with the Moon ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯜ ꯃꯨꯟꯒꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯨꯟꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯒꯨꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯀꯠꯆꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯔꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ look for the fairies ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ when in doubt ꯀꯣ trust the God ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯣ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯎꯠꯂꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯗꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯥꯔꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ